usebenzile kuningi bekusazokwenzeka kuwe kwaJoe ngoba mina ngihlezi ngitshela abantu ukuthi ngiyathakatha ayindangifihli mina bengizafuna nje uhlale ngempela kwaJoe kodwa nami ngumuntu ngiphile emhlabeni neBhayibheli lithi sibathethelele nami ngithi ngiyabathethelela njengoJesu kwaJoe mangithi ngoJesu akamhlabeni inganaso engadlali vele bese ngimbalile bogogo kwabafileyo ngoba wangisukela kakhulu lo mfana kade angikwazi ukukhuluma mina ngiyajuqula ngikhonza ukujuqula kodwa gogo ngithi yo bogogo siyamthethelela kulungile ke nogwaJoe kudla inkosi ibusise uhambe nokukhanya la endlini thokoza bafana benginikhiphela ukuthi niqede ngayo kodwa manje ngiyahoxisa ningasali gogo dlaleni nayo impuphu nidle naloluju ngoba ngempela uGwaJoe bese ngixhaphaze kakhulu idlani bogogo ke idlani ke nina bomjakajaka idlani nina madoda amakhulu ninathanda igazi labantu kusuku nemini nina ningadlali ngempilo zabantu kodwa niqondisa ukuphila nilungise isizwe akukho kubikele ndoda khothomani ke bogogo nisizwe nidle nisuthe nidle impuphu ningasamudli naye bese ngimbizile impela esigujini ukuthi akahambe ngoba inyanga siyadelelwa thina siyadelela ezweni so ngifuna ukubonisa isizwe ukuthi noma kunje sekhona thina simile sithi siyathakatha akube kuhle.